بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan sing kami kami Islam, alhamdulillah kaya tagnaan na to sin waktu limabay intungod pa amuin suratul Fatiha kaya tagnaan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaun waktu amuin lilayon na to in maana simpag-ianun suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In suratul Fatiha bakas nato na nasabot in mga kaibanan dahil nga mapatut nato sabuton amo na in sura laung tapiana og sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hamak ka al-mukarrama sarta intaod sin ayat niya 7 ini biya mga nag-akading katan takapanghati hatungod sin sura ini 7 rain ayat halaw niya sumakawa aun doon kanila nagbaita in suratul Fatiha akad in bismillah. In ini riwayat dain kan Imam Syafi'i sarta na si mga miyamakad hamadhab niya liamud nila in suratul Fatiha daing haamoy in 7 na sabot. Sumakawa in 2 madhab amuna in madhab sin Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i. Iban riwayat dengkan Imam Abu Hanifa. In sila katan magtagna long na in suratul Fatiha dengha alhamdulillahi rabbil alamin. Sabab in sila kimawa dunhan sin dalil mahugot in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis beita wayroon siya nakatagna nagbasa sin suratul Fatiha asam bahayang nagtagna deng bismillah buat malaingkan timagna deng alhamdulillahi rabbil alamin. Damikian in Abu Bakar As-Siddiq, damikian in Umar ibn al-Khattab, iban sin katan sin madhab nagtagna katan deng alhamdulillahi rabbil alamin. Manjari in dalil nila amuna in laung niya in Quran dong ta tiagnaan sin surah Al-Fatiha amin 7 in ayat niya halawm sin amin surah ini na pagtawakon siya laung niya sab'ul mathani wal Quran al-azim bakas na nasabot na nakaunayad tim pagyanon mathani amuin lang niya pagbalik-balikan hangkan siya tiyag mathani
Sabab aon dahin doon haon dahin ha mga kabtangan, pagbalik-balikan, iban yung mga tao magbabasa sin Quran, mahamulya, tiap-tiap matangbos nila na in Quran, balikan nila na isab dahin ha panagnaan. Biyahad tuin, biya mga ini tiyawag doon, amo na imatani. Sabab aon dahin doon haon, dahin ha mga mananapsir, nagbayta, impagyanon lang niya surat, ini Sab'ul Masani, amo na impito ayat, ay pito surah, mahaba. Diyagnaan dahin ha suratul Baqarah, iwan ini sampai pa amin sumuno na rin ha mga surah yadto, nakalamod doonin suratul Anfal, iwan sin suratul Taubah, hambuk siya ayat sabab in suratul Taubah, wayroon siya Bismillahirrahmanirrahim. Inyaon katan, dahin ha riwayat biyeta, in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu nila, di nila kaingatan ini silangan sin sura, iwan sura, suway na ni maog in ayat Bismillahirrahmanirrahim, ampayadto nila kaya ingatan atau timarang na kanila in amuin parbahagian long tasin tiap-tiap sura, iwan sin sura. Amuyad to. Naimbanos sin ini surah halom sin Quran hanggatos tagang po tagupat surah. Bihan. Damikian in Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap tumagna, panagnaan na amoy suratul Fatiha, tumagna dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pagubos lang niya in surat Al-Bara'a, wayroon siya Bismillah. Buat malingkan jukup da isab, sabab in Bismillahirrahmanirrahim, nakajukup siya hanggatos iban hang putagupatin taod niya halam sing Quran, yadto nakabutang haamoy in suratun Namal. Amura long tain tungod pa amin sambag sin sulat sin Nabiullah Sulaiman kad Bilqis, amin jajabawan niya sin insya nanay mainasin partawakan sin Nabiullah Sulaiman paaga masin Allah subhanahu wa ta'ala sarta imbiyayta niya, inni aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Hati ni siya nagmuslim siya, biada simpag muslim hi Sulaiman. Hati ni bukun siya yadto nagmuslim harapkan Sulaiman, bot malaingkan nagmuslim siya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, biada isab simpag muslim hi ini Sulaiman bihan alayhi salatu wassalam. Amo yadto lang tain ini biyayta doon. Naman jarilong niya, hangkan siya iningianan Al-Fatiha, sabab laong niya in Bismillahirrahmanirrahim, laong ta, amoy in mangungukab siya, ay ini surat, suratul Fatiha, laong niya, mangungukab sin Quran mahamulya. Sabab uno-uno hinang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tagnaan iban bismillah in pakarajaan katan wayroon ini barakat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mahasil sinambuk manusia tumagna hinang labi-labi na to na pag-agama. At niya in Muslim bukon sadya hatungod parkala amuin pag-ibadat labi marayaw uno-uno hinang niya ha laom sing kabuhi niya, uno-uno hinangon niya, tumagna sa iban bismillah, asupaya makasud siya, makadawhat siya sing karayawan ding ha Allah subhanahu wa ta'ala, karena di makahibal imano siya, uno-uno inhibalon niya, bang bukon ding ha pangduli sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ijin sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amuad to katantan. So pangukaban sing katan, ini surah, halom sing Quran, damikyan. In hikatunia, amo na lang niya in pangukaban sin ibadat sambahayang. Amo na in magbasa kita muna sin suratul Fatiha. Amo to in biyayta kato si mga sila. Amo in mananapsir. Naman jari in ini suratul Fatiha siya na in panagnaan surah ni maug pa Rasul sallallahu alaihi wasallam jukup-jukupan. Hambuk surah siya. Amo na yung suratul Fatiha. At iniya panagnaan surah ni maug pa Rasul sallallahu alaihi wasallam jukup siya, amo na yung suratul Fatiha. Naman jari di yad tumahinang magsalalulong ta iban sina amuin suratul Alaq, amo na yung pagyanon Iqra. Sabab niya to jukup day sabihan da sumagawa inyad to
sibo-sibo da sila panagnaan. Bihan. Mahita sila sibo-sibo panagnaan, sabab dugaing-dugaing inamuin darajat nila hatungod sin parkala long ta ha pag-agama. In damikyan, aun riwayat, in Surah Al-Mudaththir, damikyan panagnaan da isab ni maog pa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam in amin surah yaon jukup da isab. Naman jari in katuto ini wayroon lang taring mga ulama ini nagsulang manulang in sila katan nag-akad simbunal in riwayat yaon katantan. Mahita sabab in suratul Fatiha panagnaan ini surah ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam jukup. In surah Al-Iqra panagnaan isab ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang bistahun ta ingkatan sin surah halam sin Quran in panagnaan ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam diara sin Jibril alaihi salatu wassalam amuna in surat Al-Alaq pagano namin ini basahan niya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Amo yan. Naman jari in surah amin pagyanon Mudaththir inyaon panagnaan isab surah ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan na may ta Rasul sallallahu alaihi wasallam iban insiya nahinang na siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya lang niya kum paandir tindog kaw ya Muhammad pagpasampay na kaw. Ini atin niya imaksud din dito hato paanibon in mga manusia amin sumusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato. Naman jari aon pa rin doon din mga sura, long niya kahinapusan isab ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam ay jukup da isab siya hambuk sura, amo na yung pag-ianon suratun Nasr. Amo na in bang kita magbasabihan in suratun Nasr ini manunjo kimon paamoy in bang dumatong na daraugan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya in manusya katan manay maina sin amin partawakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon na haon tumagna in daraugan sin mga muslimin. Amo yad tulong ta. So inyaon biyayta doon hay ni in suratul Fatiha amoy in nalangkom long niya roon halaw man niya in maksud puunan sin pag-agama katantan. Bang mo biya mga hambukon katantan, nakasud katan palom sin suratul Fatiha, doon hayaon, in nasabot nila may ta nakasud, sabab long niya siya na in puunan sin katan pag-agama, iban sin sanga mananga hapag-agama, yon nakatan nakasud halom sin suratul Fatiha. Na, doon hayaon long niya, bang mo biya mga tusiun lawakon katantan, kawaakan mo roon, in amin pag-ianon usulan ini. Kaisa niya in akidah, tungod papanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung nakatan nakasud. Hikaruan niya, makasud doon ng katan, sintibayhuan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hika, sumuno kaniya lang niya, amo na insara manara, kaya naug sin Allah subhanahu wa ta'ala, palawon sin ini, gumi ini, labay ring ha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo indiyara sin Jibril, alayhi salatu wassalam, maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil lang niya roon haon sin mga kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakasud doon halaw miyon katantan. Amuad tuin ini pag-ianon doon. Naman jari lang niya in Quran mahamulya lang taring ini puunan niya muning suratul Fatiha bang amin jukup na siya biha katantan biyita doon haon in maana niya di maubos si manong siya lang tapangadjion. Sabi tanda niya, ang buk riwayat, dahin kan Ali, radiyallahu anhu, inbayta niya, law akbalna ala fatihatil kitab, lahammalna sab'ina ba'ir ma'aniha. Long sin Ali, radiyallahu an, banglong niya kita, ini alupun tain amuin suratul Fatiha, hatihon marayawang unuing kamaksuran sin maana halaw niya katantan, suratul Fatiha, hadja.
lahammal na sabina ba'ir. Ibutang ta, bang yaon hisulat katanta ni maana halawon sinini Suratul Fatiha yaon, hambuk-hambuok. Makarakaw long niya intaud sin maana niya, marasin kapituan unta. Bang siya hibutang luluanan, hiluan mo katanta ni namin maana niya ito. Na lando mapanos. Ito yan. Naman jari makawa taroon dahil amin aun asar long niya, biyay kato. Atin asar ini biya dasin hadis. Anna Allah anzala mi'ata wa arba'ata kutub. In Allah subhanahu wa ta'ala nagpanaog dahil hataas langit pa mga karasulan niya, in taod niya katantan hanggatos iban upat kitab. Wa jama'a ma fiha fi arba'ati kutub. In labi hanggatos yadto, piyon sin Allah subhanahu wa ta'ala katan maun pa upat kitab da. Kaisa niya na at-Taurat, ikarwa al-Injil, ikatu az-Zabur, in hikaupat niya al-Furqan. Ubos lang niya, wa jama'a ma fi hadhil arba ila kitabin wahid, wa huwa al-Quran. Ubos yan to piyon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in upat kitab yan, tumawon pahambuk kitab da. Ngun da pahambuk kitab. Uno in hambuk kitab yan, amo na lang niya in pagyanon al-Quran, kitab al-Quran. Mahuli rin doon lang niya, wa jama'a min al-Qur'ani ila suratin wahida, wa hiya suratul Fatiha. In Quran, loon sing Quran katantan, piyon sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pahambuk surara. Amo na yung suratul Fatiha. Hati niya rin alif lam, sambil matupa binas, yaon katan nakaloon halawon sin suratul Fatiha. Na, pag-ubos lang niya bihan, wa jama'a min al-Qur'ani ila suratin wahida, wa hiya suratul Fatiha, wa jama'a fi Fatihatil kitab ila ayatin wahida, wa hiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ubos piyon ni sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk sura yadto, pahambuk ayat da. Halom sin suratul Fatiha, amunain imyan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amon. So, yun na napun katantan. So, ingkap tangan ini, amun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amunain imyan kita, ya Allah, ikaw rain pagtag-ipunan namo, iban ya Allah, ikaw rain mumuhutun namo, salta pangayuan namo tabang. Na indua ini laong niya, aundeng ha mga ini mananapsir, nagkabtangan biha, laong niya, in Quran, dahing ha alif lam, sampai laong niya madto pa kahinapusan niya, hati niya, akad na ini, katantan ini ayat halam sing Quran, iwan na sin sura niya, wayroon lang niya nakalamod doon haon, buat malaingkan matibuok siya harwa kabtangan da. Ingkabtangan pagyanon lang niya, if'al wala taf'al. Hati niya, imaksud sinalam Quran niya, undang panagnan sampai pakahinapusan niya, duara. Hinanga ay mo paghinanga. Bang miyak pahawpoon mo katantan, duara kabtangan. Hinanga ay mo paghinanga. At niya, hinanga inda akan sin Allah Ta'ala, ay mo paghinanga, inliang, kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin pahinang. So, yaon katantan nakasud doon. Na ini akadini haamin, kignot kahibal sing kita niyo katantan, jajakahan ini katan. In liang sin Allah Ta'ala ri ikaw di pahinang kay mo, subay mo rin hinangon. Bang mo mahinang, isulat yan to. Bang mo rin hinangon, tangkisan mo, isulat din sa bed to. So, hirom nakatangkis, ikasulat dito katanta. Hinangon mo, isulat da. Di mo hinangon, isulat da. Bihad to katan. Naamuad to in, hikawutang dito halawon sing kitab mo. Amuin ini, matabok mo rito ha, adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Amo na in, kahinapusan lang ta, record kaulinan mo bihan. Na, doon hayaon lang niya, in, amoy in, Suratul Fatiha, pag yanon doon haon, lang niya, in ini katantan, amoy in, sumud doon in amoy
pamarat saya sing kita hatungod pasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin panmunggalita, tungod papag-ibadat, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amuin, pangangayoon taring kaniya, uno-uno pangayoon tabihan, iban sin panghindua at susway hadya tunggal harap kaniya, di man jari makaharap parugaing. Amuin siya sa jabihan, in amuin tunggalun tahatungod sin pakaradyaan, sin kabuhi tayo ni. Pagpatibaba, sarta pagpatihugot doon ha, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha amuin aturan lang ta ini nahinang si mga sila tausali na kauna rin kato tanyo. Pag yanong tausali, amo na yung mga sila wayroon kasaan sin hinang nila kimukugdan hadya katantan. Amo na mga ini pag yanon nila as-salihun. Amo na yung mga kimukugdan ing katan hinang nila. Na damit yan doon halaw man yan, nakasud doon na haon sambil in pag yanon law niya amin kisa si mga umat na kauna katantan. At inibang mukiyat amin ha ini tibuokon in bisara doon hambok kabtangan bihan bang muyaon salasayon bihan atawa paluakon in nagpaluag kaniya amo na mga ayat halom sing Quran, surah halom sing Quran, amoy na may takato tanyo sin amoy hiibay takato hambuk-hambuking kakisa-kisahan madtuya. Yaon. Sumakawa, kabaakan mo turun ha suratul Fatiha impuunan ni. Bihad to in amoy kamaksuran niya rin doon. Na, long ta, in tungod paparkala, amoy ini, beta doon haon kato, tungod pa amoy ini ayat ini atau surah ini biasa kaulaw-law lang niya apabila kita mungat magkabtangan si mga kabtangan ini katan biasa ini kita alhamdulillahi rabbil alamin sumukat kita muna pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kita tawang hasupaya kakabtang ta inyad to sabab in kabtangan amin ini bukong kita naginang Allah ta'ala in amin tagdaposin ini kabtangan niya sabab kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala imiyang kau alhamdulillahi rabbil alamin piang hindu yan sin Allah ta'ala pa ipon niya labay rengha ini Rasul sallallahu alaihi wasallam na sabi ito sabay ko mangayo sabab in kita bang ini di kita makabungat sin simudta amin kandiri tahakabayaan tabot malengkan sabay ijin dengha Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya kita mangayo kaniya tawang ya Allah, pabungatayin si mood ko, amuin makabisara ako sinampiang daakan muka ko, amin kumabtang ako sin alhamdulillahi rabbil alamin. Sabab, bangkaw rin pa bungaton sin Allah ta'ala, di ka makabungat. Bihad to. Na, amuad to insubay, ini, tiyataw mo halawm sin pangannal mo. Bangkaw imiyan lang mo, alhamdulillahi rabbil alamin, biya kau sin diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala qulu ya ibadi idha aradtum syukri wa tana'i alhamdulillah inaki sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ini pamong muya mga ipon ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na yung kabayaan nyo tumukbal sin pagsukur marikako iban tumukbal kamo sin kapudjihan marikako inhibisaran niyo, alhamdulillah. Ini kaba akan taring ha mga ini pagyanon nila rahasya sinamin mga kabtangan halaw mini imian kita alhamdulillah doon hay nilang niya magsibo ing kataan manusia amo na mga manusia aun ini panganan nila patuhan rabbul alamin iban in sila mahugot sila in katahan sin pakaradyaan halawman nila din ha Allah subhanahu wa ta'ala sabi ito hiuwi nila pa Allah ta'ala in pangandol katahan hibugso nila patuhan rabbul alamin doon hay nilang niya magsibo in katahan magsibo in tao ini dayahan in miskin in nasasakit iwan sin tao wayron sakit bang mo asubuhon hambuk-hambuk na maununo na kaw alhamdulillah. Mareho lang niya. Bihan. Taon na sakit na subuhon mo, bihan to rin sambong niya. Namuno na nakaw yan. Alhamdulillah.
Buhi-buhi naman siya. Kung mabihad to, asubuhon mo yung tao miskin. Bang siyanangan na pa Allah subhanahu wa ta'ala, asubuhon na mo nung pimbya mga kabuhian nantan. Alhamdulillah. Asubuhon mo yung tao rayahan bihan. Bang mauno yung kahalad niya. Imiyan da, alhamdulillah katan. Sampai laong niya, manusia, amuin yadto na halaw ini. Ibutang tanalong ta, halaw siksa in kaybanan. Imianda alhamdulillah pasal sinamin kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun long niya rin mga manusia ini makakita sila sing kaadilan halom sin narka. Bang sila makakita aun dito labiin siksa daing kanila, makapamung da sila. Ini pamung nila mayap alullahu biadabikum. Na uno na lang hinang kaniw sin Allah ta'ala sin siksa kaniw yan. Kita kau yan. Hati niya makayan siya alhamdulillah pasal sin ingkan niya makaanin niya to mabugat dahil kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihanin uno niya. No, doon hayan long niya in katantan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu dan nag-iiba nagini dia aksin Allah ta'ala mag-ibadat iwan sin wala hasabab sin amuin iniyaon halawm sin pangadnal nila wayroon jumatu halawman sin gumi inibuat malaing kandeng Allah subhanahu wa ta'ala sin nagpuunan sin katan tumas bisila patuhan Rabbul Alamin kanabiyata sin Quran mahamul liya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard nananasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala in halawman sin gumi iniiban sin halawm sin langit katantan nanasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard nananasbi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wayro nang sulag ununo piya panjaribot malaingkan nanas bi pa Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan in long taring mga ini kalabyahan sin amin suratul Fatiha beta kato. Naman jari doon hayaon hatungod sin maana niya ha amin kadar ka hati-hatihan tabiha bang kita mamassa na launta imian kita tagnaan ko hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita imian bismillahirrahmanirrahim tagnaan ko hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin sangat inulong iban baing kasihon. Pag ano sangat inulong niya hakatan piya panjari niya. Islam kafir lamud dunhan. Muslim iban bukon Muslim. Sampai pakahayup-hayupan, lamod doonhan katantan. Sampai patumbu-tumbuhan, lamod katantan. Doon hayaon. Sabab inyaon katantan, nananas biday sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanumtum patuhan, minsan sila wala naraak magibadat. Nabiya din naraing kita, naraak kita. Ubusin kita, aun mahulihon sing hinangta. Bang kita himinang simpiang daakan, aun kasanangan dumatong kato. Bang kita ri himinang, aun kasigpitan dumatong kato. Yari kato inakkal kaya butang. Mga yaon, wayron akal, napso sadya buat malaingkan nanum tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabay kita maluman, bang bihayad to. Bihan. Nasabi ito, bang kita tumagna katan hinang, tagnaan ko hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuy in sangat inulong, iban, baing kasihon. Sangat inulong hakatan, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halam singgumi ini, baing ulungon haipon niya bariman haadlaw akhirat. Hati niya bang dihadon niya sibo impangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala katampi panjari ni. Diyujukop niya yung kakukunahan katantan. Mangayo di ilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saka inuon bahagi niya parbahagian na rin Allah subhanahu wa ta'ala. Napakabos ito ang pakawimian alhamdulillah pasal naraak kita. Biya na sinakiyad to. Bangkaw mabaya, magsukur, marikako, tumukbal sing kapudjihan, marikako, imian kau, alhamdulillah. Nabiya da kau sin imian, alhamdulillah, nakabisara ako, alhamdulillah, nakakita ako, alhamdulillah, nakakarungog ako, alhamdulillah, nakahamot ako, alhamdulillah, nakapanaw ako, alhamdulillah, nakakatan. Inyong katan, subay mo tukbalan, pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ani namin lingkat si namin ini sura ini. Itukbal mo kaniya katan. Nah, sabi tulong niya katanin sanglit, kapudjihan, iban pagsukur,
tupot tunggal sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, isa-isa niya. Tupot tunggal, isa-isa niya. Bihan. Tuhan tagdapo sarta, tag-amulahi, sin katan alam. Tupot tunggal, isa-isa niya, sabab siya in tagdapo, siya in tag-amulahi, hakatan alam. Katan alam, nasabot nin alam sin manusia sin katan, alam sin jin, alam sin uno-uno na. Inyaon katan, Allah Ta'ala nag-amulahi kanila. Nagpa-jukop sin kakunahan nila. Nagpa-bubutang madtumarisin namin katan, kasanangan nila. Iban sin kakunahan nila katantan. Yaon, jukop-jukopan. Na, long niya, Ar-Rahmanir Rahim, amu in baying ulungon, atawa sangat in ulung, iban baying kasihun. Uwos maliki yaumiddin. Siya in Allah Ta'ala tagmilik at inya tagdapo sarta tagamulahi haadlaw pagbuhi kakkal. Pag yanon pagbuhi kakkal, buhi na in manusia halawm kasanangan, kakkal na yung kabuhi nila halawm kasanangan, iban ikakkal day sabing kabuhi sin mga sila halawm siksa, kakkal day sab doon sa babuhay na kamatay. Na haadlaw yadto Allah subhanahu wa ta'ala rain tagdapo sinyan katantan, iban tag-amulahi sinyan katantan, hawak to yan. Ubos imyanin ipon, ikaw raya Allah, in sabbuton namo, atawa in sumbahon namo, sarta agarun in kabayaan mo. Iban ikaw raya Allah, in susukatan namo, sin uno-uno nakakukunhan namo. Iban ikaw ra in tagdapo, singkatan piapan jarimu. Ya Allah. Amin imyang kau, iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ubos imyang kau, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunyuki kami paraan mabuntul. Amunin buntul harap paagama mo. Ya Allah. Amuin piang hindo sin daakmu. At ini piang hindo sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kato taniw katantan. Tunyuki kami maon pa amin ini dan mabuntul yaon. Amo nang piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Amin dan biatok sim mga sila. Amin tiunyukan mo palawm nikmat mo. Sebab hindi hilan sila nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo sila ini. An-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Amo na yung mga sila, ini kanabihan. Iban sin sila nagsabunnal. Yadto na in piyangunahan sin Abu Bakar as-Siddiq, radiyallahu an. Iban sin mga syuhada, yadto na piyangunahan sin amaun sin Rasul, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Bihan. Ubos ito, wasiddiqin, ubos, wahasuna ulaika rafiqa. Ubos, ya Allah, pangayon na mo amin makapag, hambuok kami bansin, ini, Rasul pilihan, pamuho na mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amatin biya, sa kira-kira amin, pangayon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin makapag, ini hambuk kita halom lugal hangka lugal iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab niya biya baita sa isab demikian im mga tao himinang ngurul sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sila makabutang parugaing, di sila masiya-siya buat malaingkan dito sila makalamod hatumpukan si mga an-nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amunin sa rayo-rayo long tapag agad-agad pag ini hangka lungan kita iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iban ayaw mo kami tunyuki paraan si mga piyagmumulkaan mo, aming mga kuntara mo, at ining pagyanon doon piyagmumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na mga Yahudi. Nag-ingat sadya sila sinsara sin Allah ta'ala rin nila pagkakaroon. Na yung mga ini matawad naman, simisingod ang mga ini. Na yung mga ini, siusun simingod kanila, ini biya na sila Yahudi. Na in
Iban si mga Yahudi, o na may mga katan nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag anong nagkupur, nagtabon sinsara din Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos din doon haon, iban si mga silalawong hapag ibadat. Hisinlawong hapag ibadat, amo na yung mga tao, himinang sinwala piyang daakad sin Allah subhanahu wa ta'ala. Himinang mag-ibadat, sinwala doon ha, lawman sin, ini undang-undang sara sin Tuhan Rabbul Alamin, amo na yung Quran mahamulya. Wala doon, halawm sinamin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyag bin niya kato taniyo dua parkala tarak tupikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Hipagbin ko kaniyo dua pakarajaan, dua perkala ini bang niyo ini gunggungan pag-anggautaan in dua ini na kamo malawong salama-lama. Uno ini Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya kakahinang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito miabot na in waktu taniyo sa waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala hawalikid to sabuton na to na isab intungod pa aming kalabyahan sin suratul Fatiha insyaallah subhanahu wa ta'ala sabin waktu na to na ini longta amurain hapuas sadya sin sambayang maghrib iban sambayang isya na mamaid nako halapal kabiaksahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.